radite i prići kod svakog od vas da mi kažete šta je karakteristično za vaše dete, odnosno neophodno za ustavljivanje. Kako volite? A ima da ću na tvojim krevetom. Sara. Vidi ovako, vidi. Šta rade deca? Vidi šta rade deca? Vidi kako leže deca. Vidi kako mi rade deca. Evo krećemo od Milane. Svoj malo s češkom u glavi. Da čujemo Filip. U principu stvari može igračkice, one bočkice, imali ste ih ovdje, ali bez obzira, ajde. Vidi se oni se duca. E sad malo ga nekad po leđima malo. To je to nešto, ali sad da se spava s obzirom da ima i dece, a nemam u kući to. Zaboravila sam to dece. Na leđima leži, jeste. Stomaga predvrije, pa kad se umotala, kad se mrde, to prosto ostaje, ali se otkriva u suštini. Otkriva se to, da. Eto, ništa posebno nešto. Zaspiva samo krevetku. Kad prispiva glavom, tu je ona tamo sad upadali sa strane, da sam mlačić. Na veću da, na veću to pa onda još Ništa je to treba dobro.